لسر فيم جاري أنكم بهتر ونهاية وكنا سر شوانيا رباندن وشهيد كرنا حاج عيسى دا ميرمان داريا بريس محمود عيسى براي شهيد حاج عيسى كريا لك محمود بخير هاتي بريا حمود اشتكي أجر دس بكده سري وساق بيش الصال درباس بونا جي جنات إن شاء الله تبحثا الرباندنا شهيد حاج عيسى بكي شاو هاتا رباندن جبرتشل ويجي بو شو ويجي حتى كو داعش يعني نكاري بو باز دي هاتا رباندن كرمك حزار رحمة الشهيدين كرد وكردستان بش خود يروكو ما كردان بالشهيدان وبقربانيات ناس كرن حجيد حفتي مها ششان صالة 1014 بري إيرش داعش بدمها هان نيزكي دمه ودهرجان دبستان الويرة دبستان خان لجندة كوركي هذا مالي جوازي بيشم مامستيخو بيجين مامالي وبشترا زي بيم جنب حلاق جنب بربر وزي فقر مامالي دم جمير تقريبا ساعات شارع عصر بو شو مامستيخو جهان دمال وفقريا كوج فقريا جنب بربر فقريا دهاتا مالي لجندة رجيمان سيطراك بهدل وداره بو تكاستان لسر سيطرة حاضر بون او جي بتاكسي خوب طنبيلا خاد دهات كو نيزكي سيطرة بهدل بو طنبيلا كي پاشي طنبيلا دا برميل هبون دهندر برميلا دا جي ديار چقدار داعش بپروژه هاتبون دناوا برميلا دا جي چقدار داعش هبون كو نيزكي سيطرة بهدل بو اف چقدار داعش دركتن وسيطرة رش كرن حجيج خد طنبيلا بيش ونادا دمشيا يعني نافبرع ام بيجن طنبيلا حجو طنبيلا داعش 20 متر 25 متر بو دوه دامه هر دو كسن لسر و سيطرة هاتن كشتن وفي شقق النجاح حجيكات وحجيج قرتن بخارا برن و دامه راكرن حجيج بخارا برنا تلعبت دوه دامه تلعبت دبن كنترولات داعش يعني دمك او سيطرة تيدك وهذا رابعنا قد استسركرن يعني ويدا من ند كنترولا داعش ده من كنترولا بيدي دبو لداعش يعني ويدا ما إيريشكر داعش ويدا ميل جريس بيبو وجند نافبرا كوباني وجريس بي كان جند بن كنترولا داعش دبون وكان جند بن كنترولا بيدي دبون او جند رجيمين بن كنترولا بيدي دبو وسيطرة بيدي الوداري کو حاجی هات گرتن وقت بشکی آخری ساعت چو که شش بو نزدیک راوا بو ایواری بو باف مرا بو تلفن کرد بو از تلفن کم انو اوایان نهاد وقت چی آخری و دم ایواره دم کو تلفن کرد چقدر که داعش بر صفات تلفن ادا بو حاجی الجمعیه و اگر شخص سرتنا به واره بردن جارك دیجی تلفن ویهش ماره مکن و تلفن کرد خارج تاختی گو ام کی و وزنا زندانا گریسپی بله پشتی کو وقتنا زندانا گرسپی باوی مو دمد او برایم راون چونه جه کو رودان لی چبیا چونه گنده رجمان سيطرة بهذه جهات بنوي داره هاتن باوی منو برایم گرتن برایم شبکه جم و ناما قلت ون بدا 10 تعامل كان برایم الجم بهذه برایم جم 11 گرتی بو بروجادن برایم مازن هاتا بردان اوتومبيل ماجي 4-5 روجان لجم بهذه گرتی ما بو حجيجي و دمد چو گرسپی باوی من کو روجا دروجا كود دو سيچند روجان ليت برسي درين كسي الناصرة جو وقهستنا باجار الرقاي يعني بشتي بشند روجا بقهستنا باجار الرقاي تقريبا 20 روجان ما الجريسبي وقهستنا باجار الرقاي دماغو بافي من باجار الرقاي لي برسي جو خراغن كانها جوهرتنك دنابرا بادي ونابرا داعش دا تشي بيت كي حبسي زي في كل جمهور اسرع دي كنت كي جهبده وورنا جوهرتنا پشتی سه ماهان پیاده خبر داد ملت و گوت ولات که ام که کسی کل جمع گرتی و به کسی جمع داعش گرتی را به هفته را بگیرنه گلنی سر چمه فراته و داعش که واره وی داره ملت چو داره کن بو به هزاران طنبیل چونه وی داره و خلق بکی بهتری 5000 و 6000 انسان لسر چمه فراته کن بو اوه کوزاره خو جمع داعش گرتی نش خبری و چقدر دم که طنبیلا ما مستاجات گرتون و یا خاندوان باجار کوبنی کش حلب دهاتی جی هات نگرته نزدیک 400 خاندوانی و مامسته هبون او نج حمی على اساس کو گوهرتن اکچه به خلق چو السرو چم فرات سکینی گوهرتن چینه خلق و دمه داعش گفت انه هذا حاول كري غدر الماء بكي وهذا جبت وانا حاول كري كو غدرك الماء بكن كو كي خببنا ويما بردنا گوهرتن دوی دمه لوی يعني لوی درچه نبو خلق راضي نبو خلق اخفتن جبوتن تشتي بوتن گوهرتن چه نبو حجي وگران الرقاي
يعني بخارا اني بون گل زانیاری و اني بون سرچمه فرات وانی من سرچمه فرات کسی کل جم وانا جم حاجی زندان درکت این چیرو که زندان مرد گفتن چه بانا را چی بیا و چه هاتی گفتن و که کو چه گفتیه واقع چیرو کانه گیدن یعنی کسی کو جم زندان درکت مرد گفتن حاجی بخارا وگران نرقایل پشتی دمه هونیوان سمهان داعش یرش باجار کوبانی کر خلق باجار کوبانی درکت وملاتي جند وناس وخلقي دركتن بافو دي ميجي دركتن باف من تمن نزكي حفتي صالي بو وديا ميجي بتمن مزنا قيشنا سر سينور ديا من دوت يعني يمكن هاج جند كفنا ودارنا لكو حاجي سبا فقري وري جند وكسك الجند النبي دوت جرجع عم ياكل الجند من جبر كوروجا كي فقري وري الجمع مال يعني بعد اللي يعني ودا ماكو إيريش كرنا كوباني ومعلاوة ونجند ياخد دركتن حاجی هیچ نهینا جان ده بیان هات بو شهید کرد. سمح خوب بنهات بنا کرتن. ایسکی سمح هم ما هو تشتغل بو هات بو کرتن. دیام مدگوت ام چما نام گنده خوالا دنن. لیکو حاجی به مرا به لسر سینور ترکیه که در باسی ترکی ببنا و دم داعش رشت دگوت گرگ ام یک لگند ماوانا. باش. فشتی ببیجن داعش هات کوبانی کنترل کرد و رزگار کردن کوبانی ملت وگره باجار کوبانی باف من پرسی. چو رقای چو ممجی چو زندان ممجی در باس زندان ممجی بو کسی کو جمع حاجی در کتی واچی رو کام مراد گوتن باف مدام کو چو جمع داعش گوت اون چه خواستن فدیه خواستن برانبری بردن یعنی بابت خو گاند داعش جدن برکو پرا چو در باس بو خاله قلبان یعنی خود خاله قلبان چو باجار ممجی چو جمعانه و دمج رقای فقست بنا باجار ممجی قلت وشد خازم براو خازم وشد خازم كو عم بدنا و برانبري في كاسي كواري باردان و دامه كاسي جمع در كتن دو حاجه قلتي مباوي خودي كو در باسي قوات كتا جم عم بيجي حبسه جي زندان داعش ومدي كو در كتجي يعني وي باوي خودي بس باوي او ندي بشتي دمه كدريش كر وقهستنا باجار بابي الباجار بابي جي تقريبا نزكي 6 ماه الباجار بابي جي ما شرك الجرتيجها باجار بابيج او شرك كل ودري تشيبو ناكوكي نافرا دكاسين حرس افيل بر زندان بون يكي دري فكر وهين كاجي برد شباكات فكر بون كو خاطر تيرا افتن خاطر تشكرن برد وكان مهان سر شغلي بونجي هين خود ور افت هين كجي دريرا دركاتن حاجر ريفيا وشافه لجند بابه خو جهان مالك يكي تركمان بو ويجي جم خو هيش وقست جم مالك يكي عرب تركمان بس بزمانه عربي ده اخف وشافه جم مره اخف يقول فلان دريمه فلان معلمه قلت الفايا او ام بيجن خدي مالي مره اخف يقول از نكان جم قبيلهم قو اسكن حتى سبيبل جوجبرك ورن جم بقرن بو في داعش سري مش خدك وسري وش خدك قو از كان حتى سباده بهتر بس البدي كاك محمود يعني افجلوك بشي در باسونه تخاسي بوش قرتني افجلوك تقريبا بشتي صالوني كاكيب بشتي صالوني بله كرمكم دمكو حاجي لو درب ما برسي غندي مي كردان لبابه چو غند انا دري الناصر ام جيشنا يك الناس جوندي شدوده حاجي هات جم غندي او عرب روجا دن سبه ساعت نه سبه هات وقت جم خمال ودر روجان جم مال ما پشتی در روجان يعني بيرا داخل نقطه شو جم بيرا داخل جم اف مالای بو ام بيرا داخل شو جم مال اف كرج ام بيرا داخل جم و مالای اف كرد حاجي بود دلي من مرتاح البدري قول لفرد داعش قال لك هي غندي قال لك غندي شدود النزكي بابه خلكي وي داري غندي شدود باش ناسكن قول دلي من مرتاح قول از احساس دبن انه تشتك كلفه داري تشيب ام بيرا اخف موجود جي شفا كي وي نقل كي ام بيجنت كي دريره درباسكي مو اگر تج خدي مالين نبازيت نمرتاحي تكاني تليفون اخراكي تليفونك دستها وهر خبافي جوندك كيتن اما اشترى شهر سريع كده يقول درفتك واز هر مجاه كيدن وخباف ما جوندك كيدن مالك كدن تناي الجموي ما در رجال جموي ما ويجي رهيوي تشكرن بيج زندان در كاتبو او حاضر كر قلت ازيت جفران نقل سينوري تركي بله باش قال ميتور كرو وبر رونكاي ريد حادثه كي داعش در باسو داعش يجي او كاسين كو زندان ريفان قالك ريفيو انه يك انسان و دامير ريفان كاسي بوان را د حبسه دا زندان دا واني بول سر سيطران صار حادثه سكن دون جبركو الناس كان لما كو حاجه هذا حاجه در باسو بو
خورتکی کردی لسربیه سیطره و در باس بیا پشتی و در باس بیا دسته که نه آخفی و 100 متر و در باس بیا 100 متری دچن به گوه اوای داعش داد بیجه اوای حجیه اوای اکو مرد زندانه دابو داعش او گرتن و اوای کو حجیج نقل که پشتی سه روزه هاتا بردان و گرتن جاردوانی نزندانه پشتی و 3 ماهان 4 ماهان موقعات داعش رسمي يجي بلاف كربو وشالقفان رجاوي كردستان يجي خورتك بري بحجير ده حبسه دابو قالك جيرو كيوانات حبسه ده جمره دغوتن ويجي نشر كرو جمره فيديو شان وانه حجيد 26 مها حيشتان سال 2016 سردست اونات بجن اشبال الخلافه زاروكن داعش هاتو بعدم كرن رمي راساس كربند 26 حيشتان سال 2016 باش چاوا يعني وقارب وترمي الشهيد بقو هازن بو چاوا خبر گهشتو بري هم تشتي بقو هاسنا ترمي و چاوا ناس كر پشتيكو اگر نشاش مهاتو و شارتن پشتيكو هاتو شهيد كرن بس ما من باجار الرقة باشور باجار الرقة نزكي كم فراته لو را كار حفارات كن شنو بندكي كار ذكر نافي بند عكارش لجند عكارش الظلامة كيلو داريب وقلت روجا كي بينش كاس لفرا داعش اعدام كرن واني تشكرنا نزكي مالما وفنشهرتن قلت دبيجن كرده بس از ما تشوف شارت وجبركم مفشار جي اسكت مزيدانا او بس ما من قو كا وين الجمتان است تماشا وين ابكم وين درخصت تماشا كرن قلت افانا ها قو اري قلت افايك جي بس ما من قلت تشاوا پشتن تشاوا في دره وشارت قو هني بينش ترم عافتنا نزكي مالنا ودر روجا ما كسكي وانا شارت پشتي در روجا مچو عرض کولا ومكرا خاكس بارتن داعش بر به حسیاکو من خاک سپارتنا هاتن از کرم زندان جی نزکی چل روی کرم زندان جی و تی چما تا اوانا بو خاک سپارتنا گو ازانم جی من وقت دما وشات ازانم کی جن شخصا رقم یک بو یا جماره یک جماره دو جماره سه پنج کس هر پنج کرد بون ای کو دمه دا شهید کاتبون بس ما میج هات خبر دا برایمن و پیک و چون و داره و دمه پیاده او منطقه کنترل دکرن چون گورا وی وکرن دماکو گور وکرن تماشا کرن گور کو وایجی گوتیه و برای میجی چند نشان هبون لسر جانبی جلاش نمابو حستی مابو لنگه که خوش کستی بو بس گو دماکو بیجن گورا وانا وکرن گوت هین پرچا سر چاوی مابو پرچا سری مابو دیار بون آشکارا بو برای میگو آشکارا بو من ناس کرن انو اوای کیه گو بو شکلی وینه وانا جهات نگرتن یکی مهان نهان 1018 بگوست نگوند و لگوند بخاک يعني پشتی 2 ساله ترمینه که پشتی 2 سال شهید کرد و که پشتی 2 سال و 6 روزان بگوست نگوند و لگوند بخاک اسپارت جی جنت ان شاء الله سپاس کاک محمود کتب مرابوی و تعرف جروکه ها بورگلی بحث کرد چند جروکه در ایشله ویستوری زرال کن سپاس کتب مرابوی